дуруду арзу эҳтиромот ҳамватанои азиз, бародарои бениҳояти гиромӣ. Умедворам ки якояки шумо хуб, сеҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. имрӯз навори якчанд навор, силсила навори дар тикток гӯем ки пайдо шид. яке аз ҷавонҳои репери Тоҷикистон ролик будааст ана бисёр як гапҳои гӯем ки бомбаи атомӣ дар имрӯза ҳукумати Тоҷикистон гуфт ва ман ӯро дар фейсбук ман партофтам, падилит кардам ва дар тикток ман репост кардаги ҳастам. Астана Каган метавонед чи дар фейсбук, чи дар тикток пайдо кунед ва ин наворҳоро ҳатман тамошо кунед. тиктоки банда Астана Каган аст, репост кардаги ҳастам дар уҷам. бисёр чизҳое ки агар ина мо гӯем, ин калимаҳо агар аз забони мо бироя, мо ҳамчо бигем ки мо тӯҳмат кардестем, боҳтон кардестем, аз намедонам хоҷаҳои хориҷӣ барои мо пул мета ки то ки мо хиёнат ба ин ватану сарзамин кунем. яке аз ҷавони репере ки бигем бисёр ҳукуматдӯст ва гӯем ки ватандӯст аз ин кишвар бисёр як чизҳое бигем ки ҳамон ки дохили ҳамино буданд ки доимо ҳукумат, албатта ки ин санъаткор, репер, дигарро хеле амният контрол карда меистад ва бештар дар дурношон мегарданд. яъне соҳиби Ҳодиса ТВ ва Парвиз ТВ ва дута вазири бигем ки Рамазон Раимзода ва дигари Саймумин Ятим. бибинед дӯстои азиз, агар як одам як чизе чоп куна, албатта ки чӣ кор мекуна, дара ӯро пайдо мекунанд, бигем зер зиндон мекунанд. аммо ин миллата чанд солиса миллата хел здиватса карда чоп мекунанд. касе аз ино бигем ки на амният дар қиссаш аст, на бигем ҷанги ҷанҷолҳои ҳатто ки амниятиро чоп мекунанд, дигарҳоро чоп ҳеч ка дар қиссаш нест. худи камбудиҳои ҳукумата чоп мекунад, ҳеч ка дар қиссаш нест. албатта ки аз аввал маълум буд ки дар пушти ин яъне ки хеле ягон вазорати болои ҳукуматӣ меистад, яъне ин оддӣ нест. ва тарафи дигаре ки бигем ки худи КГБ бачабозо, яъне бачабозӣ кардани КГБ. албатта ки мо мебинем чӣ қадар дар Тоҷикистон бигем, яъне ҳамон мутаассифона ҷавоное бигем ки задни приводни зиёд шидан рафтанд ва ин чиз бисёр як таблиғи калон ҳам мешавад дар Тоҷикистон. худи бигем ки дасти бигем КГБ будааст, яъне ҷавонора бигем ҳамин корора мекардиянд. яъне як филм дидагӣ будам дар ҳамин бора, воқеанам бисёр як ҳамон филм ман наёфтам. агар бародар Азимӣ ҳамонро ман нишон дода буд, оварда буд, партофта буд, тамошо ки гуфта, ман тамошо карда будам. агар ҳам бародар Азимӣ бошагар ҳам филма номша бига чӣ филм буд. яъне ҳамон гурӯҳи бигем диндорҳо уҷакам диндорҳоро чӣ кардагӣ аст, ҳамон христиано мегӯянд ки мо чӣ хел бояд и ҷавонҳоро контрол кунем. мегӯянд ки ҷавонҳоро дар майдакиҳошон фақат ҳамон дар қафошон як бор мерасӣ, ино заиф мешаванд. инҳоро дигар метавонӣ ки харвори контролш кунӣ. баъд бисёр ҳамон ҷавонҳоро бигем ҳам хел мерасанд, ҳамон баландпоя бигем диндорҳо фақат ҷавон мерасанд, яъне ки дар ҳамон мачтову серкифҳое ки ҳамон доранд фақат ҷавонҳоро бигем ки мерасанд, ки ҳамон ҷавонҳо
беномус шаванда, яъне ки чӣ накунанд. Имрӯз ман фикр кунам ки ҳамуно ҳам ҳамин киноро тамошо кардаги ҳастанд дар вақташ. Фақат ҷавонора бигем ки ҳамин корро мекардиянд дароварда ва бигем ки бисёр ҷавонора заиф мекунанд, мисли зан мешава мемонад. Тамом ҳамин ҷавоно имрӯз мисли зан ҳастанд. Яъне характерашон, рафторашон дар паспортошон мардак навиштагӣ аст, не ки дар асл бигем ки ман рӯзам гуфтам ки бисёр ҷавонои мо чаро и ахлоқа пайдо кардагӣ ҳастанд. Вроде би дар паспортат ҷои мужскойда бигем галочка мондагӣ аст, ҷои занак не. Мард бояд гап зад, ҷавоб бита, мард бояд бигем ки характери мардонагӣ дошта боша, мард бояд чизе ки исбот надора гап назана. Яъне ки ин аст хислати мардӣ. Ту исбот қати вақте тура тинут кардан, ту бояд исбот дар дастат дошта бошӣ. Ва тавсияи ман дар ҳамун бигем ҷавони репери Ралик аст, ин аст ки ҳамун ҳар секрете ки дар даст дорӣ айни ҳол дарҳол парту. Албатта ки тура наздиктарин дӯстат мебара мефурӯша. Тура мега братан дар ки ҷое агар беринда бошӣ, тура наздиктарин дӯстат бо мебара мефурӯша. барои дар байни шумо дӯстӣ мондагӣ нест, яъне байни шумо дар рақобати любимчик шидан аст. Яъне ки дар Ятимов любимчик боша, ки дар Рамазон Раимзода бояд любимчик боша, касе дар Рустам любимчик боша. Яъне шумо дигар дар байни шумо ҷавонмардӣ, дӯстӣ гуфтанӣ чиз нест. Шумо ҳамун дохилбидагӣ ҳамун инсонҳоро мо мегӯем, шумо як чиз ҳастен, чӣ хел бигем, дӯстии шумо просто нами бигем як зиқ нашамда ҷура дорам. Не ки шумо ягонтат ба якдигаритон ҷурам нестен, дӯстам нестен ва рафиқам нестен. Барои он ки дӯст, ҷура, рафиқ ҳеҷ вақт бигем ки якдигарша намефурӯшанд. Аммо шумо талоши шумо дар як гонкаи любимчик шидан қарор дорен ки кадомира фурӯшен, шуморо як бор маладес бига кунам, маладес гуфтан ё қанта биза зурити шери нари, уже шумо дар осмоно парвоз мекунед. Барои чӣ? Барое ки шумо кончини бизо ҳастед. Яъне хеле простой биз нестед, кончини биз ҳастед, якдигаритон намефурӯшед. Барои ҳамун байни шумо да дӯстӣ и чиз нест. Як тадита дорен ғурурдор дар дурунотон, як тадита. Мисол гирем амин репер, амин Ролик аст. Ҳамина чизе бедор кард, чӣ вуҷуди мардонагиш бедор кард ки бигем ки бихеза ин гапҳоро гап зана. Бихеза гап зана ки мисол Бизмаков мисол вазифаш бачаҳора бигем ҳамун қунтӣ кардан аст ҷавонора, полни программа медора, раҳбари ҳамин бигем ҳамин ҳодисаҳо ки ҳамин ҷавонора беномус мекунанд, таҷовуз мекунанд, мерасанд бачаҳода, раҳбаршон Бизмаков аст. Хоб, яъне ҳодиса ТВ наи ТВш аз Рамазон Раимзодаев аст, Муъмин Ятим яке аз и аст. Яъне дар ин ҷа як кас не команда кор мекунад. Ҳатто ки артист раққосаҳо ҳам бигем барои хонаҳои мардум да камера бурда мондан, Шабнами Сурайёҳо, Чашм Фарзона, намедонам наво Фирӯза, дигар инсонҳо секретни камера бурда аз хонаҳои мардум, яъне ки навор гирифтанда, то ки ӯро паҳн кунанд. Яъне ино даст доранд. Яъне дар ин ҷа артистам, раққосам, дигар ҳама ино бигем ки уже кончи нишида рафтагианд. Инҷа ҳеҷ када боварӣ дигар надорад. Як артиста мегӯи хе артистай бовар мекунӣ, хонат файрод мекунӣ, секретни камера қатъи меяд, полни хона снимат мекуна, мебара дар ӯ ҷа метай, Рамазон Раимзодаш мегира, дар Ҳодиса ТВш мепартоя, мега биги паҳнш кира дар байни мардум. Имрӯз дар Тоҷикистон фақат миллатфурӯшӣ ва миллаткишӣ ва миллатнобудкунӣ ва миллатқунтикунӣ рафтаистад. Имрӯз дар номуси ҷавонои бигем ба номус мерасанд, аз кӯдакиш бигем ӯро мегиранд, задни приводниш мекунанд, мепартоянд, беномусш мекунанд. Имрӯз хонаҳои мардум да бигем бо тариқи бо чизи артисту, раққоса ва дигаро хонаи мардум да камера монда, дохили хоната мебуроранд, дар интернет мемонанд. Касе ҷавобгӯ нест барои аслан дар мутобиқи қонун бигирем агар, яъне беиҷозати касе шахсӣ, инсони шахсията рӯи ӯро ту навор гирифтанда ҳақ надорӣ агар аз ӯ иҷозат напурсӣ.
ولی کجا رسات خونه او را بگیری بروری، نمیدونم زندگی او را بگیری ببروری. خب شما تصور نمیکنین اینقدر نوار در دستی دو تا تیوی که بگیم از کجا میوید. ما از اول میگفتیم که اینو حکومت هستن. پروسته اینقدر نوار از کجا میوید در دستی. و چوت که ясно است که همه نوار در دستی اول امنیت میزنه بعد دریا میپرتوید. یعنی ببینید رمضان رحیم‌زاده هم پرداتل است. بگیم که سیمومین یتیم هم این ملت اون خور و ذلیل اینا خیلی بگیم شرمنده کرده و بزمکت هم میگیرن. بگیم که البته که این همش فرمان امام علی است، از بالا میستن چخیل کنن این ملت بگیم اینو ضعیف کنن، یعنی مردوش بگیم نومرد کنن، یعنی ضعیف کنن. خب مرحمت بگیره و آدمایی که طرفداری میکنین. اگه طرفداری میکردگی 4 تا انسانی هست که من میگم که او کنچینی بزو هستن، او فقط لوبیم چکشیدن میخواه. میدونین سگ یک عادت داره. سگ کدامی که اگر نون پرتویا دمشه طرف همون میجنبونه، بگیم که از همون بگیم میندور میشه. اینا همون سگی هستن که هر کسی که نون بته همون دمشونه میجنبونن. خلاص اینا очередь любим چکشیدن در ایستادگی هستن. اینا باز کنچینی پریداتل هستن. اینا پریداتل خیلی عادی نیست. اینا کنچینی پریداتل هستن. همه کار دکو تیار هستن. تیارن زنشون بفروشن، تیارن اوچهشون پستوید کنن، تیارن نمیدونم لوبوی کار کنن لیش با اینا любим چیکی حکومت شون. خلاص دیگه در اینو چیزی نیست. و بگیم که دامادای امام علی رحمانه گفت دو تا داماد شکی مثال گیره من زپیشایی که در دست دارم نوارای شما را چیزای شما را در دستم دارم، مالکیتی مرا در نام ما بگذارونه. نمیفهمم میره چیشه گرفتگی هستن. نه بگیم خب مالکیتی مرا بگذارونه، یعنی ببینین همه قدر رپر هم باشه برای همون مال خودش، برای مهنت خودش همون کاری که کرد. امروز این جوان برای مالش تلاش برده ایستاده است. خیز گفت شما مال مرا گرفتین، چیزی مرا گرفتین، حق مرا گرفتین، من مهنت کردگی میره. یعنی این ناموس داشت، کمی باشم اما داشت است ناموس که برای مال خودش خیز بگیم گفت. البته که دامادای رحمانوف، یعنی ببینین که این گروه، این حکومت تو چی درجه آمدگی است که حتی که بچه های شما را میبخشین میرسه قفوش. دختراتون ولی طرف بسته، ولی او قدر دخترایی که مرده پیدا میکنین، دخترای یاشو در هر جا میبرن، یا تاکسیست میزنن در کلش بار میکنن ترسونده، میبرن یا دهخون میزنن در کلش بار میکنن ترسونده، گویا که او دهخونی کار کرده. شما فکر میکنین همین چیزها آدمای عادی میکنن نمیره؟ ببینین که آدمایی که اینقدر از حکومت میترسن و جنایت نمیکنن. این ناممکن است جنایت کردنش. میفهمی نمیره؟ این قدری که از حکومت میترسن اینو جنایت نمیکنن. جنایت آدم اینو میترسیدگی میکنن. این بچه بگیم گلوف 10 بار میخپنش، 10 بار باز میکنه جنایت. برای چی؟ برای میدونه که یعنی این جزا نمیشوه. یعنی این همش یک خرینه است، برای یک رکلام است. من فکر کنم بچه گلفم برای توجه مردم یک طرف جلب کردن ایرا برآوردن، برای که این رپر برآمدگی. دامادای رحمانوف خب میگه من رولیکاتون دارم، همه چیزتون دارم، فلشکاتون، همه دنیاتون، تمام چیزاتون همه دارم. یا مالکیتی مرا بگردونین یا من فوش میکنم. حتی که اومده است میگه پوتین میگه همون ادمینستراتور تا نمیدونم چی تا گپ زد، میگه من قطعیت واخرم. من بگم در باره تاجیکستان. او جوان پروسته نمیفهمه که یعنی این کاری که کرد اشتباه بود. اول وقتی هم خیلی مسئله است، این تفسیر برای دیگر رپر، دیگر انسان هم خیلی مسئله دارین. باعث یک کار میکنم نمیدونم زندگی میخیله باید برم کار کنم یا کلیپ شیوم کنم یا کار کنم، ببروین ای تاجیکستان یا بالا کنین خودتون یگون دولت اروپایی ده بکشین، بعد همون چیزایی که دارین چاپ کنین، او را میتونین در یک جا پرتوین در یگون سایت
کد مونن بعد اینجا اومدن کد چمک شوین میکس کچات میکنین میگیرین بعد این چیزاتون پرتوین وزیر امروز من 100% باوری دارم یا او را قپیدن کشتن یا او را قپیدن گرفتن بردن نه بگیم یا که در تاجیکستان باشه اوجه همون شب برداشتن بعد این چیزو بعد این نوارو یا که در روسیه باشه اگر اوجه همیشه برداشتن اون نمیدونه که امام علی رحمان بگیم که نیکاهی پوتین است یعنی حلالی پوتین است این پوتین برای امام علی رحمان همه را میتیه در کار شود لبوی کار میکنه و این بیچاره نمیدونه کجا بره و این خیال میکنه که روسیه ما را پسند میکنه در اصل نمیدونه که نمی قصول از پشت روسیه ما در همین احوال هستیم میفهمی نمیره دیگر تصمیم گرفتن هموطنان عزیزم این در دست خود شما است باید خود شما تصمیم بگیرین که آینده میفورتون که فرزنداتون قنته شود مرحمت خاموشی را اختیار کنین ترس اختیار کنین ترس شما باعث قنته شدن فرزندتون میشه و این یگان جای پنهانی نداره این یگان جای پنهانی نداره هزارها اتویی که ترسیدن شیشتن شاید اونم هزارها اتوی ترسیدگی را امروز بچه هاشون بزمکف نمیدونه مافیای بزمکف بگیم که ای قفاش یگان کار کردن بچهش ایزو میکشه گپ زنه اونجا فعلی زنه که میشه و او را یه بار که کردن بعد میارن فیرادش میکنن میگن اینجا بیاگو خیلی بیا بار دیگه نباشه با چی میکنیم او را میفورش دیگر اما کدگیره بعد ایره قپیده دسته بار کنه ایره میفورش سوز میشه خلاص جوانای سالم گرفته بگیم که یک ناسالم کرده ایستادن در جوانیشو کودکیشو یا شای بیچاره میترسه میارنش فلانش میکنن مرحمت شما میگین که امام علی رحمان این نمیدونم نجات بخش ملت پیشوای ملت این قهرمان این ملت اگر این نمیبده امام علی رحمان این ملت نمیدونم چی میشید فلان میشید این امام علی رحمان کردگی کورش در حق این ملت مرحمت هزار پدری که خاموشین فرزندتون قنته شدگی است و او میترسه شما دا بیا بگه میگم که حتما همون کینو را پیدا کنین تماشا کنین درباره پوپوی بگیم یوروپا هستن همون سیستم همی یوروپا امریکا است یوروپا است پوپو یعنی که همون مچتا رهبراش بگیم همون دینی کنترل میکردگی انسانو یعنی چیکار میکنن چی سویشنی ها میگذرونن چی تصمیم ها میگیرن بچه ها را چخل میگن که یا را باید همون چند قیشه میتونی قفاش باید برسیم برای چی؟ برای که ضعیف میشه اینو ضعیف شید اینو را پراولیت کردن آسان میشه بعد یک ژورنالیست بگیم که میگیره همین دیلا را میکشویه آستوسته باور کنین دیگر کو تلویزیون دارم تریم برویا که اما گفته که مرا فلانی پاپ یا که فلانی مچیده مرا هم خیلی رسیده بودن مرا فلان جدا رسیده بودن مرا فلان جدا رسیده بودن دیگه در اون شهر یگان آدم سالم نیستن و کنتی میبروه یعنی که همه را اینم خیلی ضعیف کردگی هستن امروز هم دوران این حکومت با اینمی طرز جوانو را ضعیف میکنه با اینمی طرز جوانو را نوجوان مرد میکنه یه بار میرسش تمام و حیات دوره دیگر میگه بچه چی مرده که روز زده بودیمت که تمام میگه نگو که آشکار میکنم شیفته خلاص میگرده دیگه اینه امروز بگیم که مهنت حکومت و کار حکومت بالای سر شماست این زبانی ما نبود این گپی که من گفتم از من نبود البته که این همون جوانی بگیم رولیکای رپر نمیدونم رولیکسای همون جوان بود البته او را هم امروز پگه میبرن نمیدونم زندان میکنن یا میکشند یگونجا میپرتویند خوین ملت میبرورن خیانت با ملت دولت میبرورن البته که اونم خوین میبرورن خلاص هر کسی که آشکار کرد او خوین است یعنی تنها ملت دوست و وطن دوست و وطن پرور از نگاه حکومت فقط حکومتی است دیگر انسان ملت دوست نیست دیگر انسان یا بزسته یا که خوین خلاص دو تا وریانت داره دیگر انسان حق ملت دوست بودن وطن پرور بودن وطن ساختن نداره دیگر انسان یا تو بزی یا خوین اختیار که خدا داره یا ماس میکنی بگیم همو تای دستی همو دا
بزی کده میگردی یا که حقیقت هم میگوی خواهین میشه. خلاص دیگر انسان حقی وطن دوست بودن نداره، ملت دوست بودن نداره. یا بز یا خواهین راه تا خودت اختیار کن. خلق یودی باشه قرصک زن. هزارها پدر در آسیا میرین برای پادشاه این حکومت میگه خیلی حکومت ما تنجای نمو بریم کار کنیم خدا را شکرش بیایم فرزندامون بچه‌مون زن بتیم میای که بچه تا وقت زدگی نه قفاش گفتیم گپو بچت خودش وجه حالتی زنیده قرار داره. خلاص چیکارش میکنی؟ هزارها پدرها شما امروز اینمی شرایط دستین نمیدونین که اونجا بچه‌تونا بگیم که کم کم قفاش میزنن ضعیف کردگی هم بچه‌تونا غروری بچه‌تونا شکستگی است دیگه. او بچه نیست، او را دیگه در پاسپورتش در گالچکش ژدمونین دیگه میدانه موجسکوی نه ژنسکوی شدگی است. اون میگه قپیدن شده وطن. خب این اشتباه کرد، این جوان چیزی داشت اشتباه کرد گفت بالای بگیم غضبش ده ای دا وطن بدن دا گفت میشیده میره پرتوی همه را ببروید زبونش بقپه دیگرید که همی حالت هستین همتون میتونین اینترنت دا پرتوین بلوگ دامونین کد دامونین میپرین خطونه به خطر میکنه ایجا کد هوی میکنه این ویدیو تونه میگیرین دا کازاتوتونه بعد آشکار میبروین بگیم که چی کار میکنین میپرتوین ولی او چای او را هم کش و کش میکنن خوار اپای او را هم کش و کش میکنن خونه او را همه شو ویران میکنن چی خونه خواهرش باشه خونه اپاش باشه خونه نمیدونم اکش باشه همش خونه شو ویران میکنن. این بگیم که همون استیل حکومت است. این استیلی هست که شما را باید جسکه به ترسونه که او چقه حکومت دانشه که بگیم که پول خونت جزیر میشه و ویران میشه و خونه ویران میشه یا اهل اولادت نمخیل میشه. این استیل است. خلاص دیگر باقی مونده بگیم برادرو و دیگر اینو اول این نچله هاش است که ولی چیزایی که کم است ولی این گفتی هم گفت شاید کاج نوچ بچهای جوانو را بگیرن بیارن چند تاش بگیم انا برسن خیلی ضعیف کنن. نمیدونم ماکیره تاجیکستان بگیم یا کنتیستان بگیم دیگر نمیدونیم. خلاص خطون تصمیماتون رو بگیرین دیگر کدامید که در آسیا میرین کار میکنین در دیگر جا کار میکنین در تاجیکستان بچه دارین این همی روزنامه میرسه بچهاتون. باقی سلامت باشین. تصمیم میگرفتگی خود شما هستین هموطنان عزیزم و بدونین که این حکومت تمام سیر کوششش ضعیف کردن است. ترا ضعیف کنه управлять کردن تو دیگر زحمت نمیکشه. ترا خیلی یک ضعیف کنه تو ضعیف میشی تمام یعنی از مردی دیگه زنی ده میگذری ترا управлять کردن تو دیگه دیگون جو نق نمیگوی میگردی سرت خم شکرانه میگوی رقص کنه رقص میگوی نمیدونم رقص کنه بگه رقص میکنی دیگه همین کارا کده میگردی. تصمیم در دست خطونه هموطنای عزیزم میگم کو بازم صد باره ها میگم من یک خلقم هموطن هستم از یک وطنیم. یعنی این وطن مصیبتش و مصیبت خاندان هر یک تاجیکستانی است نوبسته از خلق لقای قطغان دیگر رو و لولی تبور دیگه فرق نداره. امروز من همچون فرزندی سرزمین منم بگیم جانی خدمت در خطر موندم زندگی ما همه چی را در خطر موندم و بگیم که در این میدان برآمدم برای شما گپ زدم و گفتم هر کم بودی هست و ما تصمیم خدمت گرفتم برآمدن در میدان. این تصمیم من بود و شما باید تصمیمتون بگیرین میبروین میدان یا خاموش میستین. ما در پیش خودم و در پیش خلق ملت تاجیکستانی ها و در پیش خدا هر چیزی که است ما را وجدانم پاک است. وجدانم پاک است میتونستگی ما کرده آمده ایستاده خود در بدر شدم خاک بسر خانه ویران همه چی را شدم به کلا گرفتم. یکی بگیم که من در پیش شما مردمی عزیز در پیش
худо дар пеши намедонам, худам ман виҷдонам тоза аст. Ман тонистагӣ ман кардам. Ман худма бетараф нагирифтам ки ман қалиға ман чӣ кор дорам, тоҷико худшон медонанд гуфтагӣ кора накардам. Ман қалиғам бошам дар бари шумо, дар сафи шумо, ба баробари шумо бигем ки истодам барои ҳимояи ин ватан, барои ҳимояи халқи сарзамин, новобаста аз миллат ки кадом миллат дар оҷа зиндагӣ мекунад, барои ҳимояи оно, барои зиндагии оно дар майдон бигем зидди ҳамин диктатура ҷангидам. Боқӣ тасмим дар дасти шумо аст. шумо тасмимтона бигиред. Ман тасмима гирифтагиам. Ман кори кардагӣ ман кардам, метонистагӣ ман кардам. Ҳамин қадар метонистам ва ҳамин қадар буд. ва аз ин зиёд боз агар аз дастам биёяд, боз зиёдтар мекунам. Не ки айни ҳол ҳамин қадар меояд аз дастам ки ба гӯши шумо расондам. боқӣ тасмим дар дасти шумо аст. ҳамватанои азизам, қурбони чашмои шумо. ҳоле як бародарам гуфтааст ки чаро дар наворот доим қалиқ мегӯӣ. бародари азизам, дар комментат ҷавобта навиштагӣ ҳастам ки барот гуфтам ки ҳамватанам, як навори биёр ки номи тоҷик, мо тоҷик ё мо тоҷико нагуфтагӣ боша, як навор биги биё ба мара гуфтам. Ман дигар такрор намекунам ҳамин гапма. Чӣ наворои ҳукуматӣ боша, чӣ наворои оппозитсионӣ боша, фарқ надорад. Як навореро биёр ки ҳамон наворда ками калима истифода бурдагӣ набоша ки мо тоҷико ё мо тоҷик ё ман тоҷик гуфтаги калима истифода бурдагӣ набоша. Албатта ин миллати ма аст, ин фахри ма ҳаст, ин бигем ки ҳамон чӣ хел бигем ҳуввияти ман аст. Қалиқ будани ма ин ҳуввияти ман аст. Инами чиз, инами байрақ, инами ҳуввияти миллати ма аст. Инами ҳуввияти миллати ма аст. Халос, ягон чӣ надорад. Кадоме ки ҳуввияти мара, ҳуввияти миллати мара эътироф надорен, ман эътиромат надорам. Халос, ягон мушкилӣ надорад бародарам. Гуфти ҳамун русо ки какой привет, такой ответай. Халос. Иҷа миллат ҷидо кардан нест, аммо миллатҳоро эътироф кардан аст. ин чизам хуб дарк кунед. ҷидо кардан нест. барое ки 1 миллион бор мо нафратҳо шунавидем, аммо бореам надидем ки як кас хеста ӯро гуфта боша ки эй инсон, ту чӣ нафрат дорӣ ба ин? Аммо мо агар бигем ки мо миллатем, мегӯ ту миллат ҷидо кардестӣ. намедонам, ҳар хеле қабулш мекунӣ, қабулш ка ҳамватанам. бигем ин ҳуввияти ма аст. Кадоме ки нами ҳуввияти мара эътиром дора, ман эътиромаш дорам. Кадоме ки эътиром надора, ман эътирофшам надорам, эҳтиромшам надорам. Падруд, то ба дурудҳои дигар. бачаҳотон эҳтиёт кунед.